Muhi wasu sama program sape ke amela ngabe asunya kajeno ki khasa obedi semasa sa se chasa 2023 me he kajeno di tswalenna ile yana seiso mpullo mkuliti mutlonye mutona me ke la ka mema he jo ho hla tsoho jere bala gona kajeno hang hape mu yanga tihang o tona tena fela phelezo nya theko ya kajeno me ke bonse fela go he ha sa ka motho mabedi e leng la YouTube le Facebook me gohle mo go shebetse gona teng hle ya o mema hore he o ka ngola mono dipotso tsa hao ha ba di teng kapa kopo tsa dithapelo ha ba di teng ka maikutlo a hao o le mmohi wa kha tseba hore wa shebella me ha taba tseo o di katang ka gore motho o di shebella bona kapa wa le ba bui ba bang me tabene he o le buliwetsa jwalo he me ke bontsha fela hore tsa he le mo hore ka jeno hore wala modimo wa bona ntse le modimo le ka jeno me e ke le tshepa gona ha hona ntse ngana tseo di re fakanyang lefatsheng kwano ya le mo hore he hore o kana tsara o ebe kana go kela bothata mara ba COVID-19 empa he le mo ido ha tsa sepela le modimo ka ne ge boloke me ya mru ya ga teng ja ke o mema hore he e ga jebela tsela press ba modimo wa gona me tsela pelo rapela a be la hao me house wa le he tsela pelo shaka tsa mo le batho ba papela ha me ke kopa hle shaka tsa le metswalle ha hona jwale antse ke bua tsena he etsa share le share linki e le hore ba bona go kgona go fana kgaso ya ka jeno ba ya tseba hore ka tsena di molemo a re batle maka mari mo fete e se ka kgetho ya hae empa he ha motho a kgethile hore ta mo mo fete ka ente mo no se le o tshwasa ba hae empa bona khetse ho bodimo gona ka fa monyetla wa go etse e le wa hore ge fitse taba go bona e le hore bona ba se ba mohlomong ga ba ka wa ba le mo mme ka o tsholo fela he ke kopa o ke re thapelo hona jwale e bulang kgasa ka jeno Jehova mo ke gona matla ohle ka le bona gona ka ena kgasa ka jeno ta te ge bea matsong ha te modimo ta gona hangata ge bona maganga ta gona a go sokodisa mme ta ga kopa hle ka jeno te ha ga tsena ka jeno te ta gona ke tsitse mme ke ba buhi bohle go hle mo ta gona hlaikile ba utlwa taba tsa hao ta re ke gape ba nna ta gona jwale taba tsa te modimo tse molemo ha di be go nna te modimo mme a te nthusa hore nna ke okobele bana ba phamela te modimo ba bui ba teng tate ba kuda gona jwale tate ba thusa ba fola te modimo ba ne ta gona ba ditlhokong tse fapaneng tsa bophelo tate ka mosebetsi e ka ba eng ka poele fatseng yona lo ke thona ta gona le ba gona ba hloka gona te ba di fihla te modimo tena ta gona hle e ba modimo ya ba thusa ta ba tlatsang mme ba thusa ba fihla tsohle ka raiso te modimo mme ga rapela ga kopa hle hore ba ba bohle kgotso mme se etsa bohle te modimo di jema da se ka rapela amen mme ya ratang ke la ka tsa hore ke bontsha fela hore sehloho sa rona di papisele tema gena Yohanne haola ja botshela teng ge ka tema 68 Yohanne haola ja botshela teng ge ka tema 68 Bibele ha se re fumane tsare yaba Simon Petrus o mo araba a re morena e ka ya go mang morena e ka ya go mang ke potso eo ke batlang go tla ge araba ka jeng empa ntumella hore ke bale go tswela pele na Petrus ka mora potso yona re o re re ka ya go mang a tswela pele a re ke wena ya le mantswe a bophelo o sa feleng hobaneng potso ena go
mola ho hlokomela pele potso ka sta e botsa wala banna la basadi ba ngata ba mo setse morao mme e se ba mo setse morao e le ka nnete ba ba mohlomong ba ka bona a kgethehile ka sa tsebe ba bang e hlile ba mo setse morao ba fela ba tla hore ba kgona ho ja boteng ba hae ba lemohile hore mohlomong o kgona ho thusa batho o kgona ho kgona ka dijo ka sena se ngata mme ba tla fela wa boteng ba hae e se ba mo latetse e le moruti wa bona jwale o bona moo kopana moo le bona moo ba sa kgotsa Kriste ka bongata ke go ba fara ke tsana ke bale 66 re ha e sale mohlango ba rutuwa ba bangata ba hae ba kgutlela morao ba se ke ba hlola ba tsamaya le mang le yena so Kriste ke re mata ba tsena bila sa se tsele ba hae ba ana ba thola go fela ba rutuwa bile wa botsa ona na lona le rata ho ikana ke verse 67 na lona ke bana ba nsije ka bongata na le lona le rata ho etswa go fihla stratana ka botjhe bitso se ka potlako e kgolo wa araba hore morena e ka ya ho manna hobane kwena ya le mantswe a bophelo e se bophelo fela e ba bophelo bo sa feleng mo ya ratang a ke tsena nka e fela e buana ga je a ke tsena mo monna mo phelang teng na ho etsalang ho etsale empa ke phela mo ho ntse batho day in day out ka mehla yohle batho ba sia mona modimo bophelo bona ha botla ka bothata bo ho ha ba ingwela ke matshwele fatshe ha ba bona ha ba ke ya monate monyakeng gore ba sia modimo ba teng bana basadi bo ba tsaba mo ba tsebang ka mo phela modimo ba tsoma fatshe haholo ka ditjhelete ka mo go fatshe ba mo fagaditse ba teng hape bana basadi be itseng ha tla ba otla maswenyo a fatshe na ba e ka mo so nyala bana le swahlamana bana ba kula ba sa fole ho etsalang ba sia modimo so Kriste ka jeno wa botsa wa mpotsa na le wena o ke se ke na go tlo bona gona le ka pitso sa latho a ga na morena ga ka ya go manna na ke wena na ke nna a ka bua a ka botsa potso tshwana na gona go utlwisisa ka teo yohle hore ke modimo fela a tshwereng bogobe a bophelo ke modimo fela ya tshwere bokamoso ba rona ke modimo fela ya tshwereng katlego ya rona ntle ke se ba tingala mona tse ding tse la ntshosa haholo ga ke di bala ka itsheba mohlomong tla ipona le wena ga ka temana tse Yesaya 59 temana ke ya 13 mono 79 temana ke ya 13 kwa tle ge bale 79 temana ke ya 13 go isa go 14 yo ba ke ba le mo ya ga teng ha o se fumana morena o itse e ka ga setjhaba sena se ikatametsa go nna ka molomo se ntlhompha ka melomo athe pelo ya sona e hole le nna le tshabo e ba ntshabang ka yona
e le molao fela wa batho o ba o rutuweng. 14 bonang ka lebaka leo ke tla eketsa ho etsa diketso tse makatsang tse mehlolo hodima sewa sena, ho tle ho fele bohlale ba bohlale ba sona, ho timele kelello ya banna ba sona ba hlalefileng. Moya ngateana mara Modimo wa bontsha hore wa le matla hore rona bana na re bohlale, rona bana ka le bokgoni, dintho di ka fetoha. Mona o bontsha hore a ka fedisa bohlale, a ka dira kelello wa naha tseo ha di bona moho di a hlaha di tla hantle, ba utlwa fela hore bona ha ba sa ikamanya le Modimo, bona ba sa isitlela ba rapeng hobane ba le so ana Modimo hore taba tsena bana ba hlanya bao a ba fedisa dialo tse re di batla tseo powerful brains so to get powerful brains. These guys genius Modimo a bona ba re matla hore ntho tse bona mo ka fela. Tabena e ya o ruta hore ho tloha kgale wa re ke tsebo teng ka gare ho borapeng, wa re bokgoni ba hore batho ba ka bua ka melomo ha monate, ba bontsha hore mohlomong Modimo a mo rapela ba mo tshaba, ba ya ka taelo tsa hae, empa batho tshabo ya bona ha se tshabo ya nnete. Ba teng batho ba ya dikerekeng e le mokgwa wa bona wa tshebetso fela, e se hobane ba utlwisisa hore ha ba kerekeng ba ya hobane ba kopana Modimo wa bona, ba ya hobane ba ya sepetlele ba lo fola bokudi ba bona ba se ba ya e le just a show off, ba ya le ho iponatsa kerekeng fela, ba ya le ho fela ba tla ba lo hara bao banna ba kerekeng. Ba bang ho fela o no thipa hore nyewe ha nyamela, ba ya fela hore ba lo hlala dibukeng tsa moruti ka dikabelo ho bontsha hore he ke yo tla tshetsa ka dikabelo tse ka mohla shweleng ke ye tempate ka mohla ba tla nya di ngwana hae re se nya di ngwana hae. Melao fela ya ba Modimo go matshaba fela wa ta fela dipulo tsa batho ha ntse re nahana fela mona e se hobane e le ka nnete re motshaba, e le ka nnete seo go se buang e le seo se kopana hantle le sepelong ya rona. Moya ratana ke nako hle ya hore boikaketsi o fele hara rona, ke nako ya hore re tlohele ho siya mona Modimo, re be le yena hobane ke yena a le matla a le mantsa ho phela. Ha re mo bua fela a fa Satane monyetla o kena pelong tsa rona a di buse, mme haeba Modimo ha re mo tshabe le ka nnete e hle re ba tsetsi. Ezekiel 33 verse 31. Ezekiel 33 verse 31. Mata twa tse molemo hape tse hlahang mono tse rata hore re di shebe e tse ntho rang ke seipone saka le sa hao. Bibele e re ba tla wena ba kolokile, batho ba setjhaba saka ba dula pela hao, ba mamela mantswe a hao, ba mpa ba sa eka
thata ba bampa ba sa eka ka mantswe a hobane ba bua hantle ka melomo ya bona empa dipelo tsa bona di latetse leruo la bona ya ratang ha e se re leruo la ho qhomisa hlooho ha e se o rute haholo wa qhoma hlooho empa tsohle ha di etsahala ha re ke sepela le molamping ha di etse hore modimo wa rona a itotiswe ka baka la hae ka baka la rona a totiswe ka baka la seo re bang re leng sona mo re phelang teng e se re motho o mong ya re borui ba hao ba etsa jwale o motho ya kasang motho ya a makatsang motho a sa utlwisiseng o sa phela lefatsheng le feng a ba botse na re modimo teng nna ke isetsa ka thata gore ke phele ke tsa di-friend hana bisetse tse sebetsa ha monate nna ke modimo mohlodi ke seo banna le basadi ba bang ha ba atleha ba bang sona go tsa gona wena o tleha o mang sa ba ditoro se gore nna morena ha na mo ke tla teng wane Jesu Kriste wena go yana mantswe a bophelo bo sa feleng mona re le matjhaba sena seo ho buang ka sona mona hore e ka ba utlwa e ka ba bua fela dipelo tsa bona ha di umodile di mahuong a bona ha se phoso mo ya ratang o utlwisang hore o atle bophelong ke phoso hore o atleha wa hao o qhomise hlooho ke phoso o atleha hore ke phoso ha o atleha wa hao o lebatsa hore verse 104 e ntse le teng e reng dintho tsohle tse tsa modimo ebe o so utlwisa hore wena wa tlile hobane o le mong wa banna kapa e mo basadi ba matla haholo phatseng ha o sa utlwa ka modimo ke yena a o thuse wa tlang se tsa gago fela o buisa fela ke ka wena wa tlile no se se modimo ha o ntse atleha se se modimo ha o bona o le monate ka hao o le senyege-nyege le tsa monate malapa a mangana ha a tsa sokola a swatlamana lona le monate le utlwisa fela ga no ko baneng lona actually you are the best people you are the best couple in the world ya bolosiana matla o kena lona mama ba lo buse hore ya ba kana modimo fela hore ebe monate o teng ka lapa ya ga ona modimo fela hore ebe ka tlwaetse mosebetsi mo mo sebetsang teng o le mokamedi e utlwisa fela hore kwa nna the top CEO mokamedi a matla hore a boteileng a go tlo di-strategy tsohle a le botsebi botlhaseke bohle ba hore na mosebetsi ka jwa ke go ra company a eso ya Atlantic ka baka la ka ba ne nna the best ha ona motho a mfetang ha o buse hore o kira o tsebe hore ke mona modimo wa hao a ntse go fata ba tsena kaofela a ntse go atisa yes diabolosi le ena ha o mo rapela o tla tswa hantle empa diabolosi hana bophelo sa feleng bophelo sa feleng o fumana fela ha o dumetse Jesu Kriste Matthew Testament e ntjha ba Testament e ntjha wa ra tla hlalla mo Matthew 15 temana 7 ke re twe ba ra mo Matthew 15 temana ka ka 7 wa ra tla hlalla mo tse matla haholo tse kwa tswa ntja ra go
Bibele re nyona Spiritual. Motlhomong ka kgakala verse 7, 8 le 9. Bibele re baikaketsi se ona profetile ka lona hantle. Ha itse jeba sena se ntlhompha ka melomo fela, empa dipelo tsa sona di hoele nna. Yesaya ba mo sa teng Yesaya 9 ile Kriste o ikhuta ka mona ka ho Mateo ka mona hore ho no profeti ona hantle ye Kriste na o re bitsa baikaketsi batho ba jwang o di se ntlhompha ka melomo fela. Oh hallelujah, modimo wena fela, empa bophelo ba rona ha o bontshe modimo ke yena fela. Kgane se ko di teng fela re kgopo batho re phela bona ha kana thabo le bona o ha wa kgotswa re duka hoseng motshega mantsibuya. Ha o bona phela o ipona satana fela ke mane o fuye maemo hodima maemo o kwisa hore ha ona ya betere wa eta pela kereke feta wa fela o bua monate o ntsha gore ke ngata kereke e phela ka baka la hae. Re Kriste hore ba ka ke ting sa ba profeti ka lona ha ana re setjhaba sena se ntlhopha kang ka melomo ya sona fela, empa pelo tsa bona di le hole le nna. 9 ba nkgomamela fela ha ba ruta dithuto tseo e leng melao ya batho. Jwale re a ruta moyata, re a rutana, empa ha rutana ka seo modimo a reng re se phele. Re a rutana ka ona mohlomong ka phamaduana pastor mona, mohlomong ka o tshosa ba hore he bone o ntsha gore ke ngata ka o tshosa bang he bone o fana haholo kerekeng kapo mmusong mona o etsa ntho tse makatsang, empa pelo ya hao e le hole le mona modimo. Ke ra ha o sheba mosebetsi ya hao ba re enwa ka nnete ke ngwana modimo, a tsebe hore o mokgomile moholo wa Satana. Buya ratela ra le line e nya pakeng tsa wa ngwana modimo e le ka nnete le wa ngwana modimo o di mekaketsi. Mme ntho e re tsang ke hore hodimo gona ke ga mothetsi ka kgota tsa haele hodimo mane hlahi na ke entseng o entseng o ntse etsang se ke etsang o hlakile ke ga mothetsi. Mme ba gona go utlwisa modimo is so stupid go ke re kwana leo o ka se ka ntho o tshiretse ka mona a motho o utlwisa hore modimo ha o bona modimo wa bona bona ho. Mme gore ke ya ho yena re sa tswa ho yena le ka ba go ba ngata ho thwa ya tswa ho yena. Mme ke re sa botsa potso ona lona le lona le tswa la ikela ya go twa ma no ka to sama to sa no ana mo ka teng ruta se na teng ha ba na mo ruta se moeki ana Yesu Kristo ka teng ha bona le teng le yena a sa ba se Yesu Kristo ba teng mo ke mo gona go bua ka ba re shome tse mmedi empa ruta se le ya hae e se ho mo gona modimo mme mo ya ka tantle ho no lowe o phela ka ofela ga ba qeta
o tswa kerekeng fela o tswa Modimo o bonolo haholo o ka kgona o nka dilemo o bontsha hore motho wa molemo kerekeng fela pelo ya hae le e corrupt ha mesebetsing yohle o e fana kaofela ka ga e sheba o e fana ka bobodu ka mesebetsi e tshila ka kerekeng mane ka ho fana haholo ho thwe the best ho fa maemo ka mora maemo ya o kopa wa ke re itshebeng re le ba ke re shebeng na re phela eng ha re pheleng Modimo wa rona mo sena sa 2023 ke re itshwaetsa ka yena re mora Modimo e ka sa mo tlosa tsholo ha la mo ke tla temoha re tlo tshwara hobane ke wena fela ha ona e mong ya na mantswe a bophelo wena fela a na bokamoso o tjhabile wena fela e le ngaka ya rona wena fela o le ntharollo ya matshwenyo a rona kaofela ha ona ngwana e mong ha ona eng kapa eng a ka rarolla mathata a rona ntle le wena ya o kopa hle ngwaneso o nke nako ya hao o shebe bophelo ba hao o bue le Modimo ke nena ke a batla ho senya e le ka ba ho senya ke a kgutla ke ka ngwana hlatso Modimo o teng ho amohela o teng ho amohela o sa natse hore na o lo mo siile mo teng o kgutla o so le mehwelebe o so le di maphemphe o le jwang ke sedi o tle ngwaneso Christ tswala e ntse wa lo tlobile o tshwara empa hana o tshwara hana ntshwara ha re sa batla ha re phutsa mema Kriste merehong ya hao ha go gopola Kriste o ile a phela bophelo bona bo a lekwa pele ka gele ke re ka gele empa ka wa tswa Modimo hobane rona ha re ke siamela Modimo ha o hlonafa hobane rona ha re ke siamela Modimo ha matshwenyeho a re etetse na lefatsheng lena le re phela rona mabatu wa ka matshwenyeho a rona a mangata mme a tlo fela empa matshwenyeho a rona ha ka matshwenyeho a rona moo ha re tshwareng bana Modimo wa rona a le tsona ha se ka mo wa hakana ha se ka mo siana mme ha re ntse jwalo re tla kotula bophelo sa pele Bibele ya bontsha bana ke molemo ofe ka o fumanang ha o ka fumana lefatshe kaofela empa wa lahlehelwa ke moya wa hao e le ho betere hore re une molemo wa hore moya wa rona e bolokehe ho fapana le hore belebe ha re sheba taba ya moya wa rona na ena metsalang ka yona re shebana fela rona lefatshe la re phonka jwang re ithuisa jwang re fuwa title ba lefatshe mona o ga o hlaya motho o ngwana mamma o mamma no ha re tomola Modimo one ke ena a le tsohle empa ha re tla ho yena mona moya a ratang jwalo hle ke e bontsha hore ha o tle o tlo patla mo ho sebetse o ntso mo hlomo tla ho rapela manna a tla ho ya no Modimo o hlakile o kgena se 3 man hore motho o tla phela ka mofuta phatlaha kita mo tsa sebe sa tsa tama le mmefa tseno empa gona ga ne kgetho ya hore okay bophelo bo tlang bona ya re controla gona ke tsa ka go ka potšhe mme ha o tloke hore bophelo bo tlang rona e be le nako ya hore re tle re be le monyetla o kene re monyetla o flo bophelo sa pele
gobana ke ka phela ka dipelo tsa Modimo e seng tsa rona. Ntho mo buya ka taba ke bontshana go ge le batho ga dipelo tsa rona le batho ge o buise gore nnye o boloke ya godimo ke mafungo a batho ba to mo ruti a le sega se ampe mona ge batana nyola ya tsang ka ntho godimo wa le go ha buya tsena go godimo oe manyala a go tswang ke batho ba go buisa mo tlhomong ba le tsebo itse ya ipiletsa sa mo buya ka teng go ga ke mona Modimo e mara mo ha re tla go ena ge ona Modimo ge dientshe tsa lefatsheng ga ga go fagala gausi ile ka ba ba sia ka bongata na ye go tekele mo ke re nna mara Modimo nkuke o nketso ha go tlo gape me ga pela sa mo ya gatang e kholotsa gore shao pholo ba ga ipotsela on ka ile mona Modimo ha e ba ga o pela hae o pela ha tsamana mona Modimo le ka eno ke a ile a tsamana mona Modimo o pala pine mo ye reng o hele ke tsamadiena Modimo jwa loka enoke o ntshware ka letsogo la hae o mpuleka lenolo le nna le ha ke sa bone tsela Jesu o tsamaya le nna o mo buya ka teng ka pina ka e bina e le mantswe a teng ka mana hantle nyana empa jare eno ke bile la qeto ga a tsana mala Modimo wena ga o tlo gapela hae tsa qeto gore le nna ke batla tsana Modimo eno ha gapela mo ya teng a Modimo re bona tla go wena ge di siana teng o shona ta tsalo ke le e magape ga teng empa ga go pa tlhaga tshwara ba go go tlhaga ta bona ta ge thusa gore ge ke re fagalle o phela wa pela te Modimo go phela bo go le sio ka go bo ta ge thusa gore ge gaotse go ba ikaiza le Modimo bona empa go thusa ge phela ka nnete seo go se buang e be seo se netseng seo se re setsang e be seo re gona ge se buang ona go thusa gore ge se batho ba buang se ga gone seo se wa teng ge se tla te Modimo mme re ga go pahle mui ke na ta bona a inela bo tshwana ta bona gore a ka Modimo nkuke hlendate nketso wa hape ha rona ga go pahle rona ga inke rona ga dia le fikin tate mme ka te ka bona ka wena re ke tshapa bona se setle se go gata te Modimo rona ga bala magopa gona bohle wa te ge ba tota ka tsohle ka tanga go ya ga ba te amen mo ya gatang he ka ta ge le buile haholo mme ke a tshepa gore o ile molemo wa rona ka jeno ha go magana go tsohle a mpolokele wena mme ge ke molemo wa gore ge itlhophela tsela holo la go tla go bila Jesu Kriste ha ka tsa ga phomole ha ga lefu empa ha re tlo re tshepo ya rona e be gore phata mesebetsi ya rona ba bona bo go phetseng ate Modimo ga tsilana ha tla ha tla bo be di tla a nka ba hae ebe lona bitla bona a tla bua ebe ga tsoa go tsela o plosa pele e seng lefu tle molemo wa moifo wa social programs ya ga tsa ke o le bua mo ya ga tang ka wa rona ka jeno mme moifo ke tate Thape wa Letete ke kwantala modifi le modibi wa Thapa na ke se iso mokuditi go tlonya motona he mme mo ya ga tanye ka o tshwara sa he sala ha monate a mo ya go ke wena mme ga tseba go hle ka mehla yohle wa re tshetsa mme se tswe ha e molemo molemong wa khaso ena ya ka botsheletsena eo ka tsa fara kana
beke le beke hle mara modimo ha be le wena a batla semo re bonye ohle ya hao a o hlola kgotso tsohle tsa bophelo ba hao mme ha o so hlotse hele ha ebe yena fela a phahamiswang bona nkokobele ha ebe kgotso bye bye